Sari abakunzi ba Amasinzo TV tubandanya tubaha bishasha. Uyu munsi tukaba twatembereye muri clip ya Uncle B. Uncle B. Karibu cyane kuri TV yacu Amasinzo. Yo rap nko bisanzwe banyita Uncle B mwami classic wa matari wanyu wa muniga mukunda cyane muri wa Njombe record. Hanyuma hakaba hari ibyago byari byanshikiye ndinjira ibitaro nashimye kuri iyi ndirimbo y'Imana niyo mpamvu mudusanga muri shooting. Yeah. Murumva ko Uncle B yaheruka mu bitaro ariko Imana ikaba bamugiriye ubuntu akaba yakize akaba ari muri shooting. Hari abandi basisa tubona muri kumwe. Turabaye kaze karibu cyane. Murakoze. Ku mazina yanyu mwitwa gute? Twa Ishimwe Delia mvuga ngahe ne Burumonge. Hari undi musista tubona bari kumwe nga waberewe sana kabisa. Sister karibu cyane. Murakoze. Mwitwa bande? Nitwa Moda Shane Shadia. Ku mazina banyitwa Ivan byo nkora bakanditwa Mama Oprah. Mama Oprah. Ndaribuze neza iryo zina Mama Oprah. Hama Uncle B. Ku batari baguherutse turumva ngo wahora mu bitaro. Yego. Imana ubu yakugiriye neza waciye usohora indirimbo. None iyo ndirimbo ikaba yiswe gute? Iyo ndirimbo yitwa Asante Mungu kubera muri make nari napfuye Imana niyo yanzigamye abadada barabizi ko baranje kunda mu bitaro. So nagiriye ubuntu n'Imana niyo mpamvu nakivuga ati reka nkore indirimbo. Hanyuma ndashima ukuntu shooting yagenze neza n'abadada babyifashimo neza. Indirimbo uyu munsi nyene tuvugana weekend yari igiye kumugaragara. Murumva Uncle B kwaje atavyorosha cyane indirimbo irarigiye ku mugaragaro. Uyu munsi nyene kuko ndashima nkashimira na director wanje izo classic bikora neza. Uncle B, twagomba kukubaza mbega ko tumenyereye abasista kenshi mu ndirimbo uri kurabondera bagara none we byagenze gute ntibakugoye aba basista? Oya kungora abakobwa barasumbuana ariko icyo kiza gusa nuko ari indirimbo y'Imana ni bakibo kwankira kubera ariyo gahagiza Imana bagorana muri ziya zindi zisi turirimba usanga urazi yuko umukobwa cyambere umukoresheje mu ndirimbo y'ivyisi umuziki mu bisanzwe so umuntu ashobora kwambara ikanzu no muntu foko umwambikanye nakantu gashobora gukwega abantu kuri ya video yawe rero arabakobwa benshi usanga ya watoto wa mama mukiswahili ko bavuga ashobora kwambara akantu kagufi ugacisanga ni so ariko nkuba indirimbo y'Imana abona abadada bari kwije banaje fresh ya niyo mpamvu ata nkibasaba ati oya nshaka dukore tukana akazi bavuze ati nta blame. Turabona ko wambaye neza baberewe cyane ariko birashoboka ukaba wababaniye. Sister yoba yakubaniye warushaka kwambara babyitwa gute mbega? Oya mini mu ndirimbo y'Imana ikwaya oya bro gospel. None iyo ndirimbo ya Uncle B mbega yitwa gute? Asante Mungu nabivuze bro. Asante Mungu. Namwe bagiye izina rya uyu musista afite izina kigoye ntiwobona ntihatari. Mama Oprah. Mama Oprah none Mama Oprah twana kumeze neza ko twana kutagase bega Uncle B ariko yakoronda ntiwamugaye ko? Oya ntabwo namugaye ko cyane. Iyo kwanza mbaza impamvu yitwa Mama Oprah kandi atamwana afise. Mama oya jewe umukobwa ataravyara man ariko mama oya wo umwana witwa Oprah nuwa. Igituma banyise Mama Oprah nkina mafilme sivya amarelesi. Kenshi ndiko nkunda kuhabwa role ndi umumama. Rero mpawe role ndi umumama umwana bacanye nyitwa Mama Oprah. Izina bampaye na marole yanje. Urumva no mu filme zose ukina wa muri umumama w'umwana yitwa Oprah gusa. Uyu mwana wanje ben ntabayiswe Oprah ntiyitwa Oprah gusa baciye bagira ko bantazira iryo zina Mama Oprah ko waje babonye mbere. Popo. Wantagisha. Urumva ko avuze impamvu yitwa Mama Oprah akunda bakina ari umugore. Uncle B try byari bako. Oya Mama Oprah yenze kuyagana. Abamukorera ko Mama Oprah. Okay twana sister. Egeri no gatwito yage sister. Okay wavuze ko witwa ndanagiragiye Delia. Uncle B unyibire akabanga gatoya. Uncle B muri clip ntiyago amufata
yamuhakije ntaba arambeshe mari arambeshe indirimbo y'Imana indirimbo y'Imana igeze afata ariko Uncle akunda kumfata ntabeshe oyaye mu buzima busanzwe none nkawe wenyine kubera urazi yuko ndakwikundira muri make sibanga none kugufata n'ibintu biri simple cyane ntiyatarumva baje kugira clip video bari mu rukundo oya twaje mu kazi oya ntituri mu gwamo gusuma ko bita none kwe kuti atafasha uyu bakoze amasinzo TV muramuvyumva kwe kwe atamufata guma yegeruye kari yarari ngaho oya mimi mwenye na mahusiano naye ni huyu hapa ni oya wewe mwanangu amasinzo boy unazingua bakoze amasinzo TV turabashimiye cyane mubanaye mudukurikirana mwumvise ko indirimbo no munsi nyene weekend irarishize ku mugaragaro Uncle B gira akajambo kanyuma bwiye abakunzi ba Amasinzo TV abakunzi ba Amasinzo TV ndabakunda cyane nababwiye ati ni mufyonde abantu bari kubara kwikana ino interview bafyonde munsi bagira ikintu bita subscribe bagire ikintu bita comment ba sharing kugira ibiganiro bize birabashikira cyane rizo abidugije kuri YouTube aho si murakoze cyane Mama Oprah gira akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba Amasinzo cyambere ndabakunda cyane aho muri hose mumenye ko ndabakunda ikindi kigira kabiri ndabasaye muje kuri YouTube mugire commentaire like na share nzamukoze ibyo mukabikora nzamukoze none bibagiye sabone bazobagize wowe yibagira oya ntibashaka kuyibagira mutegezo kuyibuka icyo cyo nikiri kitibagirwa mutegezo kucibuka barabizi subscribe bakunze Amasinzo TV Delia gira akajambo bwiye abakunzi ba Amasinzo TV icyo babwira muri hose ndabataje kandi ndabakunda hamisho ndabasaba muje munsi mugira commentaire mutibagire like mutibagire ibintu byinshi mushabibona namwe abakunzi bacu ba Amasinzo TV icyo tubasaba ni kugira commentaire like comment na share subscribe murakoze big up sana oya nyimbo yangu ikipanda saa 12 msisahau kufanya subscribe sio mwanangu page yitwa kuri page yitwa Uncle B Mwami Class ntibanze sindababaza sabafa umuntu atazi Uncle B umuntu atazi Uncle P ari mu ntara umuwonge jero cyana mu cyamande oya ibihugu byose Uncle B oya werizo oya no ntibanzi big up sana mugire weekend nziza